Kako? Milanče fenomenalno imitira radio voditelja. Ajde, molim te. Ajde, molim. Oj, ne. Ajde. Mila. Ne, onda ću... Znaš što ga još dobro imitira? Milojka Pantića. Ozbiljno. Ajde, Milojka, to mi je omiljeni. Malo sam kratko, Milojko Pantić i Jordan Jovanov. Jordan Jovan je čuveni i nećemo mlađu populaciju. Oni su mladi, ali mi znamo Jordan. Poštovani gledalci, javljamo se direktno iz Amsterdama povodom najvećeg svetskog derbija u fudbalu između reprezentacije Brazila i reprezentacije Holandije. Naša reprezentacija, naravno, nije ušla u finale zbog, svi znamo, promašenog penala Predraga Peđe Mijetovića. Međutim, u Beogradu se održava večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde. Nemamo direktan televizijski prenos, međutim, tamo je moj kolega Jordan Jovanović. Jordane, da li se čujemo? Naravno se čujemo sama Bazana Bakljala, nema hvala sata, ovdje vezi na kraj. Reci, brate. Samo što Jordan Jovanović na kraju kaže Ivanović, svejedno. To je njegova lična stvar. Čekaj, kraj ovog njegovog monologa je Partizan Crvena zvezda 1-0. Čisto zbog talenta. Nema aplauza. Ima. Pa dobro, sećam se to kad je bilo jedno, sećam se. Nije problem. Bilo je 4-0. Dobro, momče, završilo se tvoje gostovanje.